Hello marate kijing songno haino rong bagi kaisa video sanamjaka hangka angki bisigatal faimani ki flip faimani bisingtei haino haisini PM Tripura serani bisingtei lamsogo hangka angki norong bagi o video sanamjak mane angke norok naitong damo angka Tripura Sastho Bibhag oboni Immunization failed volunteer oboni bisingtei obo faimani Tripura Sastho Bibhag ni bisingtei hangka angke boni beton naidoro nogjagoi tongo sajak omo edit khaijak omo swkang hangka angke beton naidi oro 15,600 ni siming cheng nai oro hangka angke boni abedon shesh tarik hingka oro 10-1-2020 oboni bisingo no painai o koikdin se tini 1 tarik hangka angke norok o video no puilansing paithak jora naitongde ang jesuk jora tui pariman o video no bara khaiyani mane eba chikon khainai hine ang asa khai tongo hingka angke ang koinai norokna chini PM Tripura channel ni bisingtui o video no puilansing paithak jora naitongdi tei chini PM Tripura channel no like tei share khaimani yagulo subscribe khainai bell icon click khainai tapokdi tei ang tabuk norokna je PDF tongmani o PDF twlangui phunuknai hello marate kijing song naidi omo hingka angke oro faimani number page omo hingka angke naidi oro number page rojak F.17 oboni je number page amoni recruitment 2019 ni omo faimani hingka angke omo date ongkhorka naidi oro rojak tongo 30/12/2019 oboni bisingo faika hingka angke tabuk 2020 ni 10 ni sikang jara 10 January ni oboni sikang jara apply khainai borok oro khaimanai hingka angke omo faimani naidi oro tei kaisa naidi oro sijak tongo Government of Tripura Office of the Chief Medical Officer District Health and Family Welfare Society Committee District Udaipur Tripura oboni bisingtui faimani notice for recruitment naidi oro tolao naidi District Health and Family Welfare Society Committee District is going omo sana nangla hangka angke naidi oro je table box oro tam suika naidi oro naitongdi name of the post abangke naidi immunization field volunteer hingka angke number of vacancy hingke 1 jon ongnai hingka angke norok naitongdi oro jeni kapal kaham bono mannai hingka angke khoroksa candidate nung khoroksa se interview ronai hingka angke norok nung khoroksa no nango oro kaham ke naidi kaham ke poridi kaham ke bujui sujui khaidi asongno hingka angke naidi oro eligibility criteria omo hingka angke naidi oro jara apply khainai borokni bagui graduate in any discipline from gov oro jara apply khainai borokni jekono kaisa university ni graduate complete khaijak nangnai tei oro 6 mas ni diploma certificate hingka angke computer application om tirok nangnai hingke 3 number rijak tongo oro 3 number hingka angke oro motorcycle driving license insurance nangnai hingka angke 4 number najak 4 number rijak tongo oro Parliament or President of respective district hingka angke oro age limit rijak tongo oro age limit hingka angke age limit 36 belai kwbang kongni hinui mano hingka angke oro rijak tongo tei kaisa naidi oro 31 December 2019 oboni bisingo tongna nangnai jara oro apply khainai borokni age limit hingka angke oro tei kaisa tongo honorarium hingka angke oro naidi oro rupees 500 rupees abo 500 taka nangnai jara oro ma khainai per day for hingka angke oro naidi tam rijak hingke tei kaisa oro mobility support oro 150 taka rupees omo nangnai hingka angke oro kaham mano hingke 3 number hingka angke oro naidi total remuneration not exceeding omo hingka angke 15,600 taka rupees oboni je beton mannai hingka angke naidi oro introduction omo hingka angke naidi oro rijak tongo hingka angke jara oro apply khainai muchung borok khaidi 1 jon post jara oro khainai khoroksa no candidate nango hingka angke oro nung chakri khainai bo nung khoroksa no hingka angke oro 1 jon si omo age no apply khaifika hingka angke bobo saimanya kebo no kebo saimanya jara oro apply khainai je oro selection ongnai
na ongya bo pasang nai na ongya obo jani je opore si depend khainai gangke oro naidi tekisani kok sama nang ko covid ai tamong ke tam tam nang aro joto rupajak norok oro ang description ori rwano norok description nai ne pdf na download kai naidi gangke omo application form gangke naidi oro nugano application form naijaro application form gangke oro tam nang norok sai mana na aro passport size ni photo copy nang nai norok ni bumung norok ni full address from norok ang description ori ron boni link amti norok thangini download khainai copy khainai tiklai di norok oro printed khai tiklai di gangke haino hai copy nai tak video paimani agulo ani friend tai mare kising song bosor ketalni bisi ketalni bising te ang sini pm Tripura channel ni bising tui sini wa channel na like te share khaimani agulo subscribe khaine bell icon click khaine tapungti gangke jotono khak samote hambai afrom na bising tui jotono hambai